min mbiyetemi ko Maimouna Sow komi suka yiɗɗo liggade en même temps komi joom galle. Joni an ko liggotonoɗa avant aɗa naata e maraîchage? Ɗan délégué médical gonnomi. Joni no mbaɗɗata e maraîchage o, aɗa immo galle sukaɓe ɓe e famille ma no mbaɗirta géré? Musi kono hunde mom sa yiɗi ɗum faw daña waɗa des fois seeɗa sacrifice mi fadde galle dañimo mi resni ɓe des fois subaka ka mi arata des fois mi ara kikide o rek. Ok, d'accord. Joni joom galle ma no yiri affaire o? O waɗi kam hen encouragé ɗum sax tahi mi ɓuri dañde courage miɗa ara miɗa liggo. Joni min jii pépiniére e caggal ma quoi. Joni aɗa wawi men haalande no liggoriɗa e no mbaɗirta géré pépiniére o quoi? Pépiniére o min fuɗɗinoma ɗum depuis début lewru ndu nani ni nafuɗa comme no jirdon ɗum ni tan e caggalam. Hande sax min dillinino leydi ndi comme ça so min roosi tan ndiyam ɗam wawa yaade less ma moƴƴu e soble o no fewi. Ok, d'accord. Joni an ko nannuma e agriculture maraîchage en particulier? Ok, bon dañ noon goto momi waɗanno suivre nde boyi mi haali ɗum sax nane wolof. Amina o wiyete, Amina on direction. Voilà, joni noon mi haaldi hen e babam waɗi kam hen encouragé. Voilà, nden noon après mi dañi courage nak mi naati hen. Joni sa gayni e pépiniére ma après ko mbaɗata? Voilà, avant miɗa gayna sax guessa ba ni mi andi oɗin waɗa préparé pour repiquage o quoi? Avant eɓe para pépiniére min waɗat pré irrigation o ɗum woni leppinde leydi ndi ha huuɗo mo moƴƴani o foof fuɗa comme ça min waɗa ɗum traité e goto herbicide comme ça ko moƴƴani hen ko foof maaya. Somin jimbiti tan min dañata goto probléme inchallah. Ok, d'accord.